ti ba o me misi boko nyina no na e din say nsuo na esi hono mo no fish na obeyi wo nsuo no me say fish ni ne Ghana for when am di ba na e di ma ba wo mia te na yesi na say otie ipanyefo bi a on betima support no e won campaign mu o manum sem say number 1 Ghana Japan number 2 ahemfo ite boko nyina na pona ba wo mia point no no na enye nwanwa e force ene de force ba wo mia say na pona kasa no ono akasa no utie ne background from education e de na koto infa energy hono mo na o make life pa na ponye scafe energy ho what you say energy no what's the meaning of energy near den nye be be etu oye ne wo kania side onye sikafi ho what you say na ka se kana ebedi ebi ni musemu no e kan nipa be 3 a na poye aka ho bi side an se musi na pomra de a ye fa ne ko ba na pona kasa na omodi ne ko no chairman on say ti o me nya MPP ni ana me nya MPP minister but yet ye kasa ye tibi yeso ye bompa ye hu bi na enye MPP for omo choice ni na samo o nu kwa na be ka cho enye omo choice ni na po. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Imao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Tomo kwaba about too much age. Captain Smart had the information be about Bontin a man for yam to show mu. Or say Baumia a person or resign as a flag bearer for the MPP. All because of say running meter or no fire no. Yeah, president any engine and no quarantine ama or mu delay yes or more DAD no ebabeto awonte. I raise so many questions. Mesaka Odifo coming home near Manakaba and Bride Mediation. Odifo, Chama, Emma cover too much. Number 2 very good. Yeah, Captain they say better Bontin say Baumia person or resign as a flag bearer. A son say as someone into me ain't see that, but maybe as we knew one it be ain't see that. Number 2 say I'm fine chia more di Emma Yura here 2-4. Yeah, okay. Na me chia COP Kufi Boachi. Na me chia the current IGP Dr. Dampare. The whole Ghana only Obia or my penny kufa do a point no. So by ye juma or no by ye over small mine pa. Tell the ministers in that pale why ye juma. Mashano. Mutano Krakus baby, or boy juma dear Magana, or ma or any jabba police service. You go point sharp. Yo, German Captain Smart. I am your copa, I am a daffo pa. Na Captain. Asame we dear. A bed didn't say. Dr. Baumia bet me den bet me say from say running meeting no onko bi meeting no waja party na to what and am waja kunya to e be din because of say never cause so election no mo anas MPP party mo a e kire say Baumia na say omodi ne den eko na say captain ka say nanando wetima amwa Baumia o de metimi ka ho se bebre because of say napo se napo nti na bia omo yesa se napo na kasa no Dr. Baumia e de ne ko first one epanyifo no e reject no ba I say sie na say Dr. Baumia no I say otie onabo Ghana Japan enum sem e na odiba because Kennedy e yusu word bi say se Baumia be pointing napo as in running mate dia obey campaign ama MPP party but se Baumia fat napo as a running mate dia and onye sure say obetima gina platform so say obey campaign ma MPP party and napo say nsem nyina no minute 9 metima se me boka say Kennedy number 1 yen na no ma wo Ashanti region ahimfo na wo Ashanti region number 2 because Asante for ahimfo no se na po no otimi dia de ono fi Manchester Street eti Asante for ahimfo no na no mo wo Kumase omo so epushi aban no se ye fa na po ye den emra eti running mate na kasa de se na ka ye ma panyi dada kufo ono atwisi ni choice a point ye papa ye nana yade nyina na we film no
Dr. Aliu Mahama saa na Akufo-Addo so pointi Dr. Bawumia na Bawumia no ne papa ya NDC ni eti Bawumia na se fi NDC party mu oni museka ye hwe Bawumia MPP strikers na egu honum na ka Bawumia etoso be ye 26 or 25 eti ade a Bawumia de be ton ho ebu Bawumia ne ye Supreme Court 2012 pen sheet atukuba wana Bawumia di marketing no o marketing ho wie no ema Ghana for ejini tu prekope ite na do point ni say running mate no asem bi eni ne ho a obi beka se bi a running mate we di ye mpene na say ye ese ena o magini tu mu baba Bawumia no na ka ne running mate pa e wo ni tima na kuma mu pa de a na tena me twantro eye professor Opoku nyina eye former political chairman adentia ene napo Bawumia Dr. Bawumia ni choice pa e de na kuma so pa ne professor Opoku nyina Odifo adentia because of say Bawumia the vision di be nyina ne say obefa a pastor as a running mate no be Muslim te be Christian and Muslim eti Christian Muslim no ebe ma epuntuo ne amamuo no eba be ye nyamesom ebe be konwa no kakra okay what I say nyamesom ebe konwa no kakra na ka ne me bi wo no ma atotima wo aban we mu no ka eye Opoku nyina ko ye sofo no ama asofo no be ye den ebe ti do mo hanwe mu a wo betim atrentre mo ma ene ma be ye den ebe tutu yi but Bawumia no the choice no omo ama me hu 99 because 99 na Yakopo yi kire no na me bo Opoku nyina di asofo nyina me na me bo di no asofo oga na ha nyina sofo bi oso ono no nim se Opoku nyina ka ene e be bo di se Bawumia se o person be running meter sofo no omla bontin na ba cheme date o de kan na me si me ma ye gogo na ye ko online Ghana web na ye check date am so de kan eti Bawumia misi Opoku nyina no na ye din se isuo na esi hono mo no fish na obeyi wo enso no se fish ni ne Ghana for when na me din bam na e di ma Bawumia te na ye si na se otie ipanyifo bi a on betima support no e won campaign mu o manum sem se number 1 Kenya Japan number 2 ahemfo eti Opoku nyina napona Bawumia point no na enye nwanwa a force and the force Bawumia na the far Odifo say o ka me sana Opoku nyina din ya obo yi no onye politician ye hu ne modern bo eba no abai mu no enu se sofo na wodi ba wode Opoku prempe e compare onyina dia I say balance in nkoyo because omu nim ni pass or one of the guys are omu bom hu modern pa e je say okofa sofo be running meter and command ne be bremo na sana Bawumia no ye politician me boa yeah that the thing we Akufo-Addo point na amamu no asai amamu no de obi are the way of spe hu no alti na asai debut so kasa amamu na say a min ka say eyeyi anankoyi but personal view of it no and awode ba me say asai because o mu kirem de entia niama aje de aye bibia no mo kan e befa bibia no one people aban kan e befa so much said the whole world go to the same thing omo kasa omo adwun wo fom e empower me say so omo say the whole world yeah ahun kira ka the whole world omo kasa omo adwun wo fom kwa ben so from head to down omo adwun wo fom me say COVID na e buy no e affect the whole world yeah Ghana COVID no affect Ghana ka COVID no Ghana hanama ka me no ka yiwu ko do you have evidence to that evidence na me want to say COVID ni buy no me chia osem o chia mesem odu katamantu agbogboshi ago obi kasa go biso COVID ni buy no ye fuka ese saska e ma ye so omote so no e do e betina ke omote so no me ba omote so no COVID ni buy no e do na mo nua no ya nkosa life ama fon sa life no nose mask obi di obi ekise na yeto abasa pepe na ye no se COVID na ye kan wa se wono enti se ne a me kan se be si asa so say the rate at which e ba Ghana no na anu nye den se na to e ba bia utimi na ite me ka so ma do for me say COVID si wa China America Spain Netherlands Germany UK Canada other countries na aka no Italy nyina na se sa countries mbo mudina Japan fo nyina na so mo business tycoon fo o ma mo ye business wo man no ma aban na nyam so fa so e di bu ni man no most of them e wu ko aban ni su na wo Ghana na ye papa dis obi say ye papa despite Kenya Japan kwako otin
escafo wo man no enti me afetu obia sabi me nka so bi wo but omo nyina omo tinkwam omo wa hodo omo yom adwuma na aban fu plane efi Ghana ha akọ China say bomo bosua tini yo na ba ka jam say the whole world ahonchire wa ifa Ghana ye kra ebro efi Ukraine eba Ghana ya adwuma fom Ukraine na Ukraine asase ni Ghana asase no ne papa now cry ebro for Ukraine ba Ghana adwuma fom but that's what Ghana Ukraine and so they Ghana ha compare Ghana wouldn't the circumstances see meba yeti Ghana ha and Malaysia for be fa abe me no se ni sepe de ko Malaysia ene ye kra ngo fi Malaysia ba Ghana ya adwuma fom Ghana ha na ewo ye kra ngo fi Malaysia ba Ghana ya adwuma fom on be fa benefia na koyo tama ye na te kwashi ko fa koko efi hwan from the po ba Ghana no ene koko MPP aban mreso no koko ya anya fa so once the kwapo biom adetia asase ni nyina omri juri nya eye Ghana se bebi asase koko no wa se koko no ese ye fa ya ho ode na ye ma Africa Star finance papa finance kantanka onya fertilizer mo man no ye pushima ekuafo no ya anya ne sa ye kradi ba koko asase nyina ya juri nyina egu but you see no odifo o se opoku onyina o dey compared to Matthew Opoku Prempeh. Yeah. So we know Opoku. Yeah. But yeah, share politics now. Yeah. Matthew Opoku no be boa Bawumia achen so kofa sofo. Omo nyina omo ya kronfo. Politician for ya kronfo. E konbenso. Omo ya kronfo me say omo nka no kre. It is ye nyame nipa bi a e gi ni ti say nyame nipa e ben omo a. Baby a chia no. Obetene. Na say ye nigan hana ye point asofo say omukoda cathedral no meboa asofo no kwaya mu se be ka ko no ye ka mo fanya dwuma omo twi sign is a sofo ebe omo a tutura se mebere wo ewo akunya no ho a side no e be cut off. Okay, it is all napo ebe compare Dr. Opoku nyina more ahead chain napo. but say you to be for religion and politics because there's a vast difference. Modiye E konbenso. Ase modiye ka chinchina atwan ji say ye fa running mate fi Kumasi Be oye sofo sofo na wodi the whole world nim say papa we oye sofo afu person mo ben na de ne ko share politics mu a o say conflict say mo yes ha so a me ka say ye yes ha o mo yes ha Ghana you say issue be meaning Ghana because they can say be we politician ya issue be meaning of man no because of say politicians no matter that ya che they do baby I say asofo e from hu jim ade no ka sa de ne ko say sofo e no ko say otu aba sofo be no ka sa so no ka sofo ka awonyesem ene ka sofo ka o man na sem crime na me tu fure me share kwa na wu wiase ka na wu ka no kwere kire o man na entu beje to na wutu no na wa be gina ho no ma ye adwuma ni bia na e say there be e say asofo te be sofo ye je ne to so to be dia de no man no nya ne tutu ma pafra nyankopon ono timi ya ade nyina obetwa fa sofo ebe di ade ama o man be ne tu ma pafra. You say politics and the game of this world into the sofo nja ne sofo dia wodi no na umbra down ebenya down ne dia wahin but control my Ghana because many are the view say soft what there and what say what they want sa politics ni mu ene mo ka sa so there ene ko say yeto aba ene asofo no mo ti o mo ho so what to about a difference say wo ja wo soft there to no no akwesa dey we o there be o ka sa we mistake ahini ni ne wahin e your mind Ghana o man ni nyina ahini na soro ahini na wiase ahini wiase ahini ne wahin wiase ahini ni abato na ye to ne police o mo ye no ete na say wiase ahimfo ya men say ni mana nyame say nim o sure according to the meeting there ene ye wiase ahini o mo ka sa ni obeka say bia na adwe na hama no na 7 40 ana ka 3 en kan sa wa wiase ahini ne wahin wiase ni ahini ni politics ye na okay thank you odo ho aba anyfo ne wa wiase si enipa no wiase ye nyina wa wiase yeah meboa
eti ya na mo ka sebu abonten a we ye ewiase niama ana we ye Kristo wo sofo a wewu a yakọ na yase a mo se sofo wewu dia ye nkunsa wo sofo wewu a yakọ na yase a se sofo wewu dia ye mo dwom na mo ka se ewiase dwom no ye mo na yase de kasa de ma kaiser mo de mo yakopon eti o man na ye tim no yakopon hira o man no yakopon ne sa o man no so but also for the way I was sunny there that means say wunya kwan a obebetima be MP ana me ka we o ma pa yin ka me pe se ka yakopon be ma tu me pa se 99 mia me wo ho no ma wo bompa e bi se na ska beti o fa bu o man na nana ka me ma be yo ma panyo Ghana ha na ka obehu show no okay on say odifo my grand so many interviews I go for ka say enu kwa so for obedwane politics me person bi so fa na question say obi ye or software na jumidi ni say because the politics eba be frade a na software no ke na jumidi pa ni say da wa no as o say me kama sam say asofodi ni o mu title mi ensa evangelist pastor prophet sa ni pa mi ensa we ene bi a bible na chiro say title we ni 5 by bet me din I don't know where the fa 3 ni fa nya djuma sa 3 we no omo na mo gina mo my Ghana prophet a pastor evangelist omo na mo gina mo my Ghana title prophet odifo because of say ya point us odifo a o gina mo oman no enye aso dem kwa na o gina ho ma o gina mo oman no because members na e ba aso dem no omo ye timenfo omo mo se na me explain na abeti ase as in nipa na ba nya me fie no yeah what you saying omo oman no mo a it is a man to see and a man chia e be ka o members it aso difo bia no wo gina ma oman no it odifo bia o bompire ma oman no it o man hinta sem bia be si bia say it okwa be si oman no mo eja beto man no mo je be gu fo mo wo odifo no wo na yakopɔ yi kire wo e na wo ka okay what you must say wo yakopɔ yi kire ma wo ka en say wo ja we to on mo no so koye politics meba e kwa be na betima blend it you eni ni yawe odifo afi odifo jai de o kire hi e tat wonum e na afi de obu omaya e no se hunu odifo na oda oman na no na ono ti yakopɔ o kan Amos 3:7 na yakopɔ se ansa na obeka ne tima sana so obeyi ne hita asema kire obi no o ji ne difo na one odifo no ba be hye nkom se dabi oman no yakopɔ se ye ne se obi ne juma oye na juma o ba wo a yakopɔ e fa ho na ye point no say chama wo we ya point to say yakopɔ item say wo yakopɔ se ba be di ade ma be kan wie ma kire ne yakopɔ se nam so a wo be wini ma kire wo wini a se me samba wo chen anase me ba wo chen a okrofo me be kwa wo mama me hu bio ana wo aka sakwa be ka be bi kwa wo fa bio because say what do different level enye no ntia e bana doso okay normal e be fa ne sa ba ne me kire nyina ne say oman no so di sofo be di ade a enchia o hwe oman ni nyina so ena sofo wa be di ade so no na yakopɔ na asoma no so be di ade eto odi nyame ni ena ye adwuma ono tutu ya obetutu ne mayi na o se ka sofo ne be di ade a ka asase o mo se no eni nsu a ye se no ka sofo be ma ho kwan abra kyerosem no e kyere se yakopɔ nani ewo na asase ho okay nsu e ma nkwa onim niam nsu epepefi nsu mu ba nsu esi wo no nsu na esi ono no sa nsu kro ya eye bosom sa nsu kro ya esa mankwa sa nsu na kasa esi ono nsu na nam ho so na ase sunsum no na ase ekro kese ewo ho eti nsu ya da ha no no e manim ahoro esu ye hwe ene nsu na eti wo no se na ka wuti we kra sunsum ti wo mo efe ne kra wo kra eti wo no nsu bi akita ne kra boa isio bia kita ne kra boa isio bia wo na chiwade ese na yen hwe kwa edi isu efa so ba odi for me person dey come na be na we but final question person be so na say Captain Smart say the running meter Bawumia afa no obetimi aboa a expose a ban we
proye ne kronobo ahodra omo abono enu tina ne omo person ka omo de ono beba no but see ano ono akope no how is it going to be like say opoku prempe betima boa I expose abai ne bone a omo ye nyina say napo na kasa no ono akasa no utie ne background from education e dey na ko to infa energy hono mo na make life pa na ponye scafe energy ho what you say energy no what's the meaning of energy near den nyebe be etu oye ne wo kania side onye scafe ho what you say na ka se kana ebe di ebi ni musemu no ya kan nipa be 3 na poye aka ho bi decide an se musi na pomra de efa ne ko ba na pona kasa na omodi ne koe no chairman o se ti o me menya MPP ni ana menya MPP minister but yet kasa yeti bi yeso ye bompa e hu bi na enye MPP for omo choice ni napo samo o nuko na beka cho no enye omo choice ni napo o china ade amako ye kumase no omo di ye edi be kata niema so koto say o cha na pono mo kokko lunch no hotel nyina ye mo kumase no omo ye e dia presi kene Japan ekwa benzo se kene Japan ebe nya odo bi time bi no de ni je be wura party no back ata sila no wom wom bat ene je ni musa eti o china no se kene Japan se fa na pomra na po onim dressing the dressing or your gentleman it do for na pomra and then kene Japan no de na no see na poso no ono so na poso ayede aba eti o china no kene Japan na me so onye campaign ma party ni ti no e se ye bibi o party ni ye bibi e bo tom pim na ye mra na ye fa ni je bi mra na ye fa ti kene Japan ni se ono no de na po bai se na be ya kene di benya odo be ni je bi abai jrap ba o miatif for campaign. That opinion where I will share, no. There's another school of thought. School say, Opoku Onyinano. Even say Kennedy. There be Opoku. Na post street. They say no na Kumasi na trend wo. Na Kumasi so na ye MP4 no almost stronghold. O trend wa fa. Ashanti region. MP4 stronghold. In this omo konom to nya bre eyen year. O metime win the whole Ashanti region. And any vote. Enti no omo ye na Kennedy Japan ko fu ni e ho no mo tie me say Kennedy Kennedy ne man na po bai o suggest e na bem to no di na po bai o se ma fa na po ama me nya campaign ma party no me nkasa ma party no me fa na po mra debi ene na po bai pia Kennedy Japan kan no o ma mfa wo cross door no mo ko ne chen on mi ko mo ko am on ko di en so ba ko di nkomo anya tete say the honor Kennedy Japan kan enye ni nyina no mo ene me just say cross door the way cross door ene no so no ka empenifo no mu bi ti no kasa o muti ene me the way cross door no ma mfa Opoku prempe because of the Kennedy Japan kan me see the way cross door no me say se bebeja platform so na se me da machi a me pese me ho how akusi me pese me ho chema wotumi me pese me ho operansa ni nyina so the way cross door no there be cross door no o mo ni kele ni ko kasa secret na de no mo kan e cross door o pese me yimpie o di for yimpie there be nya botre ma me isam wo ho tie me isam wo ho kele di na ade o ye no ho ono kwa no ne ma panyi na o pre no kwa o tumuda na Ghana for fa to me ni man kwa bio because wadada Ghana che Kennedy Japan oh arenti wadada o de Ghana for adwin e di agro e bo chaskele na oni mana Kennedy ba be cancel fefe obedi na chia obeke bia last week na wa ye wa odi na chi no Jimmy for ono ba ko pa chew no ehuri akọja nchen na wo nipa na wo di na chi say nia everyday papa na isem okeka yen rekwe no na wo nipa no wa adwin na no aka uti Kennedy a peace person o make it peace all the time peace ni nyawe na wo tu when we need flag when we need sasa and just we be no ka osanye me cho say onjai me cho say tie me first no say politicians e campaign a obi so me MP o me ba me ka akwa mamo enne no ye ni abio mu akasa mo bie ye ni o ma kire say
Lotus na MP no onye ka akwan teni yo na MP nye ka akwan yo na DC was a DC ona ba ko lobby e di aba they say wo DC ni MP enka e be dey say put over o man tem teni say o MP ni de na say MP ni de ne ya bi so be ya bu nyina na say e bola what you must say it is ona ke de Japan no part ni sin sire so say na NDC ko NDC a gina mosquito esi ni sire so no what I say ke de Japan no so when you say John efi on ma ko no say na say John na odi makutu kese pa yeah wonu sa de ene ke de Japan yi say John fi ho ana no be share ho ana no so ba kese me bo ana o kese me bo ana kele Japan ni obecha bi eye kele Japan na say John obecha bi eye kele Japan na eye campaign etia ho akofa koma Japan ni afoko bai o si say John ni obecha bi o ma tuton moto si bi odi ba moto no o ma to ni nyina ndi eye no a akofa koma Japan ni afoko bai no eye no na mo si say o mo ye meeting na koma Japan mo di meeting mu sem na koma NDC fo ana fu so man na tie ni ne ekoso ana edo enamba ka temi se sofo isema meka e kira mansa na oman ni yene hu se ikofo no de adwe e bocha skele e di police ka gupo mama da ati no mama de omo mre ene hie itosbo mahama kwa efi konya so ayesi mahama wa bon nwen because of say mahama pan ministers bi yon boys eti na etu abatia mahama otu fo se ye de okom na etu abatia mahama e na okom na kwa times 99 e Ghana Odifo 99 comes up for times 99 prophet because mama kono uyi hana Ghana he see chama utiwe u foundation na go to wo asalaja no cement ko ultimate to and only 100 million auto cement 1 to 3 to 100 pieces per 100 million uyi 100 million na but cement 100 pieces per ka maybe tweme uyi 200 million na auto trailer ba ko because uyi 100 Ghana to 4 back cement $4 yes cement and the crown odum na nyo Ghana yes ye krawo oye dua nyakopo na dua na ade mahama ko 2016 ya no odum yesen 2/6 40 Ghana and odum na 2.5 2 million 200 Ghana cedi eya mi usu o keles mo what I say odum na 2.5 which is 200 Ghana cedi na say 250 Ghana cedi odum 2/6 ebe de na wo obetima se wodan obede na ye cry toast efi Burkina itos efi Burkina ba Ghana abra Ghana SARS ne Burkina SARS eyepe lese ye dwin sama ye papa Kufuado ene ye be kan se ye tie sika so na komode ye wo japade wo man no mo bosuan ko bosuan fine oye nipa bosuan obetima bobi but na ye ti o man no mo na fiti Kwame Nkrumah ebe si ono akasa ni papa adodan Kufuado eba lema no so buzia no so achapo no so Lawrence Kufuor Atames Mahama ye kom nyina sika omu kabo mu di bu oman no na do kwa gibosia oni ba omi agisika emu odruche ni papa pimpim nya sika na sika omu ye de oman no is believe say Ghana there aban bia ba ye kase onye de bi enya sa ba bia nya o ko wi as nana tie mi eye den a ye wi bi won ma ye betin dia kayo timi yo ye fa ne say bibi di say bia focus overhead ni na say for ese ye betin dia kayo but focus overhead ni kwa pa ye ka ho asem no ukom deep a NDC for ne kwa ji loan beto ho teni yo ukom deep a NDC for ne kwa ji loan beto ho ena aban e de be see overhead no ye kwa junso anamuka ne sen dumso answer NDC for be kono o ma ko fa machines planet from Turkey e ba Ghana ha saka o ma be fixe eno mu na ye akasa na ye no mika hu bi ena ye tutia Mahama ena Mahama ko na do be fixe ye se na ye papa Kufuor ne ye kan nsem a emu odu ba se de o kan nyina no wo tima try so be ba ko mi bi emu ne we na o ye ma Ghana o de for fana ba tu jani fe yan ko o ye den sa one district one village one dam e wan fa ebi wo Pokuase me ba wo drive wo Pokuase kwan so bon se factory kese bi si o ma choro
one district, one factory. Ah, and then now on you. I'm done plastic boots in some park. Oh, say a company. there be. Only baby. There be say, oh my yebi, oh my penny now. Uti. Mammy Cass Bicho. Me cram and school can question come with Finance. Eh? Me a man could square question with Finance. And now your castle come quite the Uganda, eh? Mammy Cass Bicho. A certain region. And ya one on me if I want power. Me bois. Can then I say, ye. I say, I go see host like a seer, oh, Kumasi. Naka, where's now me and Pabuano? Ye coming in a boom. No me and abandon the entry car. Near you see your project over my name. A bro, I'm say a bro, your baby a dear bro, a bro, papa. Slim, what? In toast. Etika, I say, a fatica seer. Naka, your farmers and I'm more, say. Me abano se seed no oduane ba betoma aban na omo amosom ko ekoto e beton no ombetufi aban ni chen Yebre na yebre me mpese metwa wa no meso se wo boni nyina tofa ne fa yen komonensi yo na metime aka nyina ne se yedi osum na ba wiye na se papa ba o mi ase na poni nipa obetima boa no e de beki de 8 ya de ni hwe ka na po oyi nipa oye ganani ti ni hwe ka na e betima aka ne se adwumadin a omusi ombeye no ene ne be kire se Ghana man e fama wo biom anansa yintu wo me need the prophet 99 famina mana framing. They be make come some say, oh, outside the country, send of picture, bra. O picture not the bebano, and then you are a radin namso, Eddie cat who hint us a usem a chiro. Radin each me and I'm a catcher. Quam, o fast so, my fast when you sell. Challenge your face here. Ubasa say so. 3 weeks now, Benny Ubani pay dream. Challenge your face here. Pepe so udia kodu ababi a wodu abrabo mu a eniema enko ye eniema aye go through e dia ma ono wo di picture ne ba ne hinte bia no ne ko be ya che ne makacho enye se mtia na medwo manum o me ntia ndwe me ndwe manum ko me ma broche for ma fami a enne o mo ne me free up to now o krata sem bo mo dia so ba fami na ma frame adwuma wo so ndab no tia se ye ananse awale wo de 99 0550 50 10 86 0550 50 10 86 49 o frame mejusu sika yebru me fa nya sika sem sana ebi mu ji ebi mu 10,000 Ghana cedi 100 million asifo no na te me fa nya sika sem frame no frame rade be na so di ajew se Kristo maya e be sa ba bi idamase Ebushia me da so nya bre no tie koma me ne sofo osei tutu ede ebrewi meso se wo su bejai wo comment ato asio ni hu ma wo su sifa gisanse nsem we na fe subscribe my page we ne mi adoma se na me upload bi aso na unsa betimi aka makra